Kaseng Jaintia Students Union JSU kilayo ban no ya prangut ki Subanong Bangladesh katba kidang temu ban wanrung bean syapo kejela nakasnong dem Tring West Jaintia Hills. Kaseng kalayo ban no ya kini ki briu ki bakentup ya saungut ki shenrang bat saungut ki kentai katba kidang wanda ki arteli ki kali wagon R ki badon ya unamba ML05 AE 4857 bat ML05 AB 3544. Hakajing tokit barok kini ki briu kim syam lala ban pen i ki kot ki sla ki babiang bat kumta nakaliang ki dekot kaseng kila bat no yaki bat IT no yaki sha Jowai Police Station ban le ka badon kam. Lingba ukurwo kaseng kala ongru ba kini ki briu kila plaru ba kadon sa ka weipat kakali olto ka bala pet kerat no hadin bakalayo iya kajing talasi. Kumta kaseng JSU kala pha da kajing ujor da ke bakentu ya ki bor pulet bakin syem ya ki sinjam ki badon kam persya ya ki neki mendari ki bawan rong bean kat kum kaan.